Ahee, namuke nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mthetha yakhe loyi Gagash. Loyi nga ta hi khulunilika of course na BK. Even then makumu of course hi ta hi hetelela hi Shongi Rangane. Before of course ya ka response ya Gagash lowa kha chingela BK, I think swi kahle hi sungula hi twisa ku hi fike njhani laniwa ma hi kumela mhaka leyi. So who's BK? BK kahle ni nga ku i dume hi ku teka vanhu swinepe leswo juma ka swi vula tano, and then na hi ku caca vanhu na ti-artist na vanhu va ka Gaza va kha va chingela strong ma hi kumela mhaka leyi. Ku nga ku ri khala kha chinga mara ni ta kombela hi sungula ka August leyi because swa linka swilo leswi hi lavaka ku video leyi ya ku ya hi vekela Gagash. So fika tsala ku thai xo tengisa degree ya nsati of course na kwalani a ba Gagash because ku na yin'wana ti-live of course Gagash leyi a fika hi endleni la Afrika a vula leswiwa. Hambi ni nga ri na yona degree liya ya mhani luya ni ya tlhela ni yi chekerini a yi ta yi ri kwale kamareni ta yi ri makhumbini le loko va ku yini laha ndlwini yi ta va yi ri kwale khumbini ni ta va nga ni languta ya mhani luya hambi yi nga ri leya ni na yona mara yi kona ndzeni a mutini na ku vinanyana na phephonyana. As you can hear, leswi a chingeliwa hi swo Gagash leswi ka kha bombisa degree ya nsati, okay? And then from there, of course, the 18th August, if you can post this post, lang afatsela and then lomle yena a swi n'wi dakwini ku a dakwini, I think ku na matswatsi la ka channel da swi so a chinga u kombisa ku i Gagash loyi a ri la, which means swa ku a ri na mhani luya. So fike hi cheka ti-comments hi fike hi vona tlhela fika tsala swo yelana leswi a fika tsala ku xa dakwa xibubu xa degree, okay? A ni hlamuseli nchumu lo nga swi twisisi swa wena sweswo, okay? Then from there he went extreme, I think swi nga ze swi ndaka a hlamula because fika tsala dispose a fika tsala ku thai xo chuza wansati wa mali over beauty swi n'wi guys swa hasi swa hina da yara na hala we know ku a ba Gagash la a ba Gagash. And nga tlhela loko a swi fambisana ngopfu of course na loko a kha vona ku se Gagash xi pandze hi Benz ku vo tala vona khamu ku he mali yi nga xa Benz ya mhani loyi a ni tivi I don't know, I can't prove it. Of course Gagash responded siku vuye siku ta vida leswi xilo leswi a hi swi landzerise kahle swa twisisa ku swi ya kwini, so i fika a responda Gagash of course. Ni vona nyana mfanelo va ri va mali swihlanganyana leswa marimi na leswi va ri va BK eka social media kuma ngo tanyana la va ri va BK. As you can hear, i ta teka tifoto i zitingela yi swisa ku la misaveni le ka n'wina. I'm sorry for the language. Wa vona loko zivi ri munhu i va na timbilu yo biha na sweswo swi to biha that's why i teka na tifoto to biha. Guys, very teka tifoto to biha, unfortunately tifoto leti nga la ta vanhu van'wana, so I can't reference mina a ni ta nghena laha ni fika ni ku leyi bihini leyi a yi bihangi. I don't know, I don't think ni nga ya laha, but yeah you can go and check his account mi fika mi refera n'wina mi vona na ku ti bihini or ti sasekeni na ma yi vona mhaka leyiwa. I ta xuta swinepe i zi ku pfo twa ku la misaveni le ka va khatla a ku landzelani le sirheni vusiwana loko i bayisi nga dyondzi ku hlonipha vanhu futhi swin'wana a hazi hi fune hi mihlamula wona hi to ku tela hi ta ku nyisa hi ku tshikisa ku bayisa hikuva mi fanele mi delela xithapi xa vun'we wa swa tifoto ta n'we ta tikhatlakhatla na tithapi ta wehe kwale kule leyi. Of course tla continue a lwalanyana swi 17 ya swi tlulanyana. I'm sorry for the strong language leyi tako a xi koti ngo Gagash. I tindhawu leti mi nga ta ni kuma ka tona mi vona xifundza lexi va ri va BK swa tifoto swa ku teka tifoto ka hina ku hava cameraman a na ko va ntirho wa loko serious macimba lama hi ku munhu un'wana n'wana nga xava camera a endla swilo leswaku mara ti twanyana ndzilo va ku se va ku tlhoma tinsiva ngopfu hi ku i ntirho wa mani na mani a ku va khariya thyaka leriya leswaku la no teka tifoto to biha. So ho twi ingaku maybe munhu ya ku famba teka swifoto leswa teka tifoto to biha okay R20 na ti10 mara se la ku famba delela mina wa vona famba delela rona hi nothing nje ku fuka ungu sa ku i xiyele ku xikolo xa ku teka tifoto a nga zanga a xikolo wa fika xa camera yi nga ti chipela camera a sungula a ku I'm a photographer loko yi xi dyondzele ku cimbangu wako so la ku bayiza nandzwi hi vona to mi yisa ku to mi tela kule ka vatswari va n'wina ta mi cambutela kunene cause mi va bayiza. a xi kwatini Gagash la xi kwatini Gagash. I think beef loko yi endliwa loko I'm sorry for that.
I think vanhu loko vo bifa gaga straight swi nge fiki swo va za va promisa no biwa because I think the major issue now i ku loko va n'wi bifa va n'wi bifi nsati ma kona mhaka leyiwa and what you need to understand i ku every man swo boha a protecta nsati wa yena or munhu a rhandzelaku na yena so once ze i hlasela munhu loyi a rhandzelaku na yena swi va swi ri extreme ngopfu i nga fambi biwa vhele so mina nga vula tani ku vanhu a va n'wi bifi gagaxi but va nga swi fikisi ngopfu ka nsati because xi nga ku napa pe gagaxi i phorisiwa for ku yo n'wi tolovela vhele gagaxi ku endla ti-live mara xi nga n'wi napa munhu ma kona mhaka leyiwa is that too much a kariya sweswo n'wana n'wana ko xava khamera teka tifoto swi lava ku zi munhu a za tindzanyana munhu hi mhaka ku tekanyana tifoto nyana timolo se munhu swi lava ku titimele makatla nyana a ni nan'we mi xi chela makatla xi twanga ku se hey xona hi xona xi fanta leswo bawuluka leswi se a ku landzelana le sirheni vusiwana loko bayizela vanhu va rona wana ti-type ta wena wa swin'wanyana ngheneleni ka nchumu me mara loko se ni phapela ni nga ku ndlela nchumu i hlekete ku njhani nakona as far as I'm concerned a ni vona nga xa pfuke BK a nga yi susa ma hi kona mhaka leyiwa ya hi a redzi genge leyi ya hlupha yi ta mi hlupha ndlala ya karhata ndlala yi ta mi hlupha ndlala ka ha ri mpundzi wa wu yi tivi ndlala i ta teka tifoto i siku 70 years wa ha teka tifoto a ku na pecela ku na nchumu hi ku i na mbilu yo biha yana yeah mara kona ni self-employed yeah so sure if he continues that way obviously anga yi fikisa na 7 hey gagaxi na hi vula long of the facts man hi bayisa ti-likes ta social media ne ta tinyela wa tsaka ya xikolweni wa famba teka tifoto ta le timolweni hi ta zi ku pfuna hi to zi ku mpungu a bayisisa ku famba teka tifoto swambi swi tsandza ku teka tifoto a wu swambi wo scama vanhu munhu un'wana na un'wana ku teka foto ku tlhava batheni swi ze swi lava ku I'm a photographer yo phuva hayi a redzi and then of course hi vuya ka xonge rhangane khale ka munhu wa mina ni kwatsi luwa loyi i fika okay a hi dziki ya so a ni kha ni cheka akhawunti ya xonge rhangane a ni voni ku ri na update about her project ku yi huma rini because I expecta ku yi ta yi kha yi huma this August the same way leya last year yi nga humi August project I expecta swona swi komba ku nga va ku ve na ti-changes hi kha hi nga notifiwangi like a hi notifiwangi like a swi kombisiwangi la so a ni tivi ku nga kha ku ndleka yini a ni tivi ku nga kha ku ndleka maybe ku na delay so hi ta hi kha hi swi langutisa hi vona ku swi ya kwini maybe ngo va ku na delay yo karhi maybe intentionally so because ni twi na ku project yi nga va yi herini already ku vona ka mina ma hi vona mhaka leyiwa so a swi le ku twisiseni ku ndleka yini this year a redzi kumbe wo chaswa swi nga ti yivi ri GNU yi la ku inana yi languta bamba to bamba a ni tivi guys a ni tivi maybe chava swona I don't know swi nga humelela mi kuma ku i chava bamba to bamba ya leyi nga hi vula I don't know so hi sweswo wa stuck a ni tivi mina no project ya khu ya huma rini sweswi September sweswi a redzi leswi hi nga ta swi vula tani fona ku a redzi hi leswo n'wana mhani wa yi vona business leyo rhandza vavasati business wehe ximaketanyana so na 3 ya ti-girlfriend a hi mpfuta wa unyuma just because swo xavisa tihuku un'wana na un'wana loyi a taka xeni n'wi vitana mamasa n'wi vitana baby hi mpfo u ta wa u nyuma u tlhe u pawuluka u twangiwa ku loyini u nga loyiwangi u twangiwa ku ni vanhu se misava ya wena va mikisa misava le misirheni ku ri hayi u rhandza vavasati mfamba xa business ta le tingawa ku na n'wansati loyi a nga nghenelela va ka va nga ku byeli ntiyiso mara mabindzu ya ku tala ma wise hi vavasati hambana na vavasati loko u lava ku va successful ka business